are here at the Ghana Paramount Tool House. As we can see at the back of me, the ceremony is going on. The Homowo festival is about taking place, and we'll get close to some individuals to have some interactions with them so that they tell us more about today's occasion. Stay tuned with me as we go and then celebrate the Homowo festival with them. I am Na Kokolawe. Stay glued. Basane ni eke woni bi no ni ya no ya bi na egbla occasion na he ha wo o fa no babo manye juro afe wo fe wo no o fa no banyo ke wo no ni omowo what it means. Can you explain some things more about it? Kema yue nyerado ni ke ameni kwa wo ne ke mle chwane ya ne ke be na amle memba me de manye lele Homowo ni Homowo ji wi moko ni da na won chon shishi aka Homoyi wa mo ni awa Homoyi game ke kai obeko ni Homoyi ame ya me gba fa mi bamni ni aduni ni apani ebalaka agbenani ani ebu ne wo esaka awa Homoyi
The war, but none care, Homowo Bane. Jen no Jina be shake. Wabaka, I afieli strotoi. She was afielia. Before back harvest festival. Makpamo afieli. The war, Yanake Bine no. Wamajan Chame. Wekuo Nupai. Shio Nupai. Menitra Chokuyana. Ameshwani kakayake ni ayenie na yao na nyaye ashweko wawai ashweko wamo ni wamo chachubi lofoji ejake game wochoni enino ke josi umokpo no ni kote ganyoshia no na ekoji bawa yeni oninami olenye moe keji oteganyoshia ni eyeni eta rake biane no yeni ona jeshu ewo olenye mo kra no chosi umo ni woyo shona ngmene me pie chomo wono keni shomo ke won shoni won oshoni won beni blow for me by introduce for 5 flowers many flowers the mushka siumo ko amogo for 5 ni flowers e chon siumo no keji wa mami ko papa go every year ni wa show flowers sisa me ba lu flowers na ka no sisa e ba ye pepo e chon siumo ake afi ko manu some years back o ka mo yoni mene bedon anu shishi no wa gameshwani ke awo ona gashi Homowo yelie to moni ke bu ona ka agbena mene wo mo fe mu ba ya chese hia e ya ngo wala ka wo ye blonya ka new year wa happy new year wa happy new year jiwo anu shishi ni ka okamokombia nekebe na emi akamonsa wakati shia menegbo afo na akaya ame e akokamo utashi esibo eji ashi mashi yakun onu shishi ne wo wa afieli eji afieli koni yakron ka okwabo ni Israel bi eye eho gbejuron akpete gbejuron ka kan Exodus 12 ona Homowo yelie to mo mene no na na mo plo ni abaye ke plate ka wale je na kan Bible ka yele e ka nye yale pao no shi ka ka ba yemu kokro mi kwa safoni yeli sani mo frame ka ni awo kan mi na ye no mo woni eni je ni koni sani mo kwa ye plate ka wale na ye shi sana yele kutu no to ni ke bu e ka ko me frame ba e ka si mo ba e ka nyemi frame ba nyemi me moko ye na ba we kushia ka cho afile no e ba shia onushi le wa energy we mo no kama muna me kaga tete fe afi na pe wo pa nyani na wo wo fe mo alo te ni wa ga fo te wa ye gbonu wa ye gbe na wa sa gbo fe ni wo te yin meni to musu ame musu meni bashka meshka meni mashiana megbena ni wo yo bo ni wo bobo ka cha wo gba ka wo ye twa no manya ba wemo ni we chomo mi wo wemo ni yo wa ye gbo ni wo ye gbe na no nshi gbo is September agbeana olebeniji agbeana is July e wo gan what your counting of the year from September no afie what bena no aye
kusum femu ahu kashi wa kusum ko wo ye ko shidi wa sa afia wata shi no ye ko chuchu achu ome jaano sakumo ulomo e ba chume na ba ya ni ani na ho e jaano abaha keba ni chwa ke wa sa afi be ni ani aba won e ko no ye ko onu wa ye gbo alon tedi nko aka for wote won we money ni chwa ke abonsanko money sumo be money a shi ajo e ka fite wote chwa manyaba afi meaning Homowo brings us peace, and then a honey small mobile wote ke e come fe mobile wote. Watch out for more. Wo mami onukpa come hu ye bi ani wo keleba gbasande ni e chon wo no ni woni a celebrate your Homowo alo mini ji shishin ma o find your welcome. Homowo na yo ayomo na fo shi wabanina woni meke woni kanso ame ni ameke Homowo homoba ni homoba ni nyongbo fe dromo ni ebalake ni eni keni biba ebalake esana wa homoji ewa ho na ake aje mo fiamo je na me na mi je na agbene no ni ana shwa ni ko lo etete po eja ko moje ke ko lo efe lo ka pite ashwa ni ko lo elehun ana ko aye agbene nwe eno tie lehun ayashwa boko ani omo mi egbo etomi ekegbo alo ni newo ayaslame ni ashwa ake ni ngwa fe dromo ewo pakwa Oji Homowo here pakwa me no ayashwa eno chie ye cemetery niji fun here oni ame hu ame na ake ta na me tomi ke gbele na me go wo kai wa me ke wo ba yi ame wan ba yi si je noko ni ye gbe ye kwa lo noko ni ye mi kusun de bible me wo cha me ha wo lu cha ke bible ke je Israel ni Homowo ba e ha wo game he wale ke gbe cho mo ni twa ke wo yibie wo ba ya nke wo yibie mo yenwo onu no mi wo here o ke kai efe mo kai mo ni de noko I know you are. So these are some of the views of mbami me onukpa wo ba chiwo benke me kuma hu koni amehu ameke ame views aba oyiwala do acho me nyama Tackie inje Teiko chuluwe niji manche na wole eneje jemenje she wo mo celebration e fake eni woje niji Israel ni woje Israel ke ba ni wo mba e fake she ku agbene homo omojino ni ba ewo be wo homo mi e be no ni wo ke ye emunji de ke pepe ne ewo noji no ni kashi ake afibe fe afiake asani wonye ni wo celebrate ke wo cheme wona na council me fe ayi because kashi property aboe asani ken onyo chano ewo nakaji benetele achomi na adole nja bola fiam no ni ewo ni ayo Homowo eji no ko ni kan shikejo obu ade blema bia ni wo ba ni na ni wo ni me ka wona me ka sha fi e akwiti ashwan eja ke wo blema bi na ete ni meji abo mi ame fe ka ja ka won ye sani wo putu wo shwan na me hu amene ko ameye wo eji no ko ni kan shi fa ka afi ni sanaye wani wo yo